اللهم انصر من نصر الاسلام وايد من الدين واخذل من خذل الاسلام وحب من عاد الدين فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا من الطاقه بك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rabbim senin rahmetine ümmet kalıp Cuma namazını oklamla cemaatların kadınlarına hazırlanlar, üylerini bereketler, otbasına hayat ver, ölenlerin rahmetini al, terlerine yetinin taşladın ver. Rabbana atina fi dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Senin peygamberin, süyüklü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü bir saat var. O saatte kılınan dünyelik ahiretin tuvaletleri kabul edin. Tanrım, kocası oturan başlarımızdan dünyelik ahiretin tuvaletlerimizi kabul edin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.